Bungatsu ma Finu Inglise Hinahaba Hinasomu Malagu hao Umotru klasi Siñot Chamoru Irasamu Sitatamu Sensamu. Buenas dan half a day esti Kuentos Guåhan no. Paguna no episode esti yut paguna dia sa como para tatufong no kasi 2 semana tetinan menos que 2 semana tetinan para eleksyon no anti data tutun mala de usangan na esti disclaimers ti mafananang gi Fino Litera na no todo esti bebe sangan no pinon na no it's just coming from me the Guahusi Kin Concepcion. Better known as JC Concepcion, yung para tafan formo gifino yung litera lo manihita mo na todo sti panyon gini ni bebe usangan gining guawa sti lo be na en talo no agreement si Dr. Bavakwa si Miguel Bavakwa balik sti na kilisano tin gogong niya muna sa Zanya Maniduka gos Zanya Maniduka zangga maga sta professor no zamatu i timponnya ni parona itatilo nang krono agreement pagwiza sa sedi gini gi padzon i Fanachu Guåhan no Fanachu na podcast za stigi i Kuentos Guåhan per tafangan sa di zama fanana sti reflection lo todo sti opinion no sti taza no taza mo fet sa sube be usangan sti dan no naklo si masin na ine kung kasti wala monda wala ha mona di durante nestisia na klase na Concepcion no Guam mas tatungo di per hafan no gwagwani gini kita nota za kumuguahan no apa cuma fananan feedback no gati gi Fanachu podcast para sti Kuentos Guåhan ko gayo gano na no membro how gini gi zona no Patreon mafananan no personal sina bentil ko stilo kumugwa feedback masya na klase feedback good, bad, or indifferent, I will be more than grateful bebe humugen en hanzo. Udecidis ti faisun si Dr. Bavakwa tati gi tempon guantis no. Ko malago zo na bebe usang na no masya hafa manilago sa pudino wana zo na tauton ni magos assisisti dan magugos kung ko sa sangan benti po di boss no sa kalantadong didi za Fino Chamoru na za stigi klasi para tada manungu i manatati siya manajudas ti maiduka zo bebeo pamanogwi tamano Fino Chamoru na hanggang na bayna no matwa gini ni corazon sa pulo na sa sabista na lengguahe stili na lao mona za gonna bayna i kumurta na danya si za najiman professor siya za najiman professional siya zana man mampus man menhalum siya to tawag ni mamanon nagigi Fino Chamoru dan kultura siya kebutuhan dannya sinenti i mediano na klase tao to the average citizen tagini sa Guahu sina benti mas dagomo na iniduka zan i hinason ni para i kulturata zan para manuet mona. Having said that, that's a long introduction no dispensa ita lo kalanzahu komentus kini za gosmagufo sa manggayam zo beber penakungo kasti no pago na segmento para esti Kuentos Guåhan patafingentos di sa sta magait dia 8 de November wa atan Stefana neutronia martes esti ay esti mamela na martes na i después y otro na martes no pan Merkules dia 8 de November lo antes ita hano gana watu no adahi sa gaya lo pi apa je gupod man matay sa mafanana ni All Souls Day no ni para tahasu i domingo wi na dia sa pataw no pata bisita watu na man discussion sa masya farilihon mo gaya sa pi i hinasu no gano i punano da parun onra i linala niya i winaitatan no this na si tatay mane sama guon tagano sa ni domingo sa pio fati tempo magait wihin na diyan ni para ta na itodo ini i corazon tan ni nasotan no za zawa na bebesangan talon na that's nothing but a formality sa David kada dia para tahasra mga dilinala data celebrate linala niya no siya na
na tatawag ni Domingo no sa Guåhan rason na ding itay na tinafta patay na klase ni dot lo Guåhan rason na mentin ni na patatungo often na rason lo mala da tagosa edzo na tempo siya ni man lalala sa man tandanyay zata mandanyay gumusa mo na to di manaulik no sa ni espiritu muna ni muna ta fanay gini of na klase tawtawgi pues hingit mo na dyan at zo because yun semana na tempo no 6 days later on 6 días y después edzige na makpi tempo magay do so nga ni si Dr. Mike Bebapa gini ang siya di tababas ti para i programa na para guaho na guy historia stinano it's gonna be historic stina election hasu na tamana na tadibingo zi pesti i pandemic no di COVID-19 the mas 400 na taw-taw so akon ni ginita dadzigi siya na klase no na piniti ana fan malong no lamigay the city power de tempo siga dumididi talo no siga papa i kwenta ni kwanto manina na zini COVID lo gagaya gini to na debilita hadayat no i pinalaguta mo na lo historic esti para na rason ni karantagi finagpugeras ti ni para tatutunit ni wili na lota mo na para ta rebuild di familia para talii magait hafan no tita Miresi or rather dispensa hafa ta Miresi zan hafa i sinigwata siya durante na zi pandemic tamano na nanono mo na itano tamano pero Guåhan ni zi adilanto zan pero Guåhan azudo zan Guåhan asisti gini gobernamento ni para tasigon mo na zagi opinion no asti tatazo sa sengan haji para umbota gita gano na klase manera lo kalan mo likala i gobernamento Guåhan betatan yang nagi tamano para asisti taw niya kuminting of a kumikalit po no pues mati tempo ni para taadsikit dahil mas tatkilo na raja mas tatkilo na autoridad na falaguguji nesti dos na team no system of primary pas dosa pagu pas gayi Republican na banda si Kamatsuada sa gayi Democratic na banda Leon Guerrero Tenorio dadzigi na para tapesa gayi kada uno na kanay left, right, left, whatever. Depende gi hinanggid mizu, it's a mizu ideology. Gi Fino English ni hafa mo na magay tungo sa diseya na pro maulikit mas mo na ginigihin anauta. Maybe tano matulalay kay tano. Siga sigon mo na na sinata. To siga lo kahuli presyo. Siga kahuli presyo ng gas, siga kahuli presyo ng kano. Jadi isa mas preciso siga kauli preso ni para ta necesita para ta asisti famaguunta sa ni manainatan teknolohiya do kita na cross taw tawid ay kamunatan no resiliency hindi aga sa mamatungit na manmesgon din na taw ta sungon mo na ta endure masya hafan na cross manera mo na sa sige mafanagweta that's why we're here Guåhan na bena no matumpu no lo zigi meno lenya zi matumpu sa kumunat sina tumatso don sugon mo na pes humano na ho taza ganon na tao huzung tiat sagi matumpu no gana bena taatan taktilin lani kumumon u hasudis ti tu matumpu tay guhin lo the point is ipuntu gini sa kafulo don sigon mo na masatay mano Dadzigi David tafandanya gini giman mamayla sa na tempusi David tahasu hajiun ilihi hajiun tugi hajiun bota para gobernamento para goberno adjun gwi na kilis janu sempre gobernota masya hafa patadimo saka on Republican padun Democrat padun Independent pataza patemu dadzigi unico goberno visa unico para nagaigi ipudet ni para tafa sigon mo na tapos gayon mo nagi manawli. Pes kung mumunaw papay di gwi na
klasi i legislatura lamig man malalago bulag Republican kana sumilong i kwenta dyan i Democrats. Basta mo na dyan i primary pes bentino kinsigwihi i Republicans pes kinsigwihi i Democrats pes kontrado sigyon adzik no hadzi manalago mo po halong i stigi you could cross over no ti president primary yung primary ang yung Republican sinong bota ang Democrata sinong bota lo gwini sa sinong crossover sinong suli tres na Republicans ang 4 na Democrats tagino siya muna lo atan hafa ibidan niya di manggagi gihalo siya atan hafa sine mama noya delanto mas gi artikulo ni tafafana muna dan haji kapas dan haji gay haji men halum mon ni prosugon mona i legislación ni pero na von mago fez pero maset man gifts sa gamon na gilina nota jadi za gwana bay na di mala tabi botas ti sa tumapan no amigo or katsung amigo o tatan amigo or parentes gwana bay na decision ta no matugin na tempo ni mala bay botas sa lani si Uncle Zozo si Uncle John si Uncle Tony, whatever. Nalugan na ba na nabilita haso na debe dita na suwano dididigi na sotat pun haji para tabota. Na para taadja ka di mas kapas para u sogwi po si i para iminalik todo dui tau tamona. Mga mahaso na adja pun adja ki para hagwa pun fina malik. Malada taso haji para di famalik todo do mona ni karirata. Kasi ang gimonajan ta adzi kadi kinsi ni manago bito minalago ta pero fanalong di legislatura mananay gato no gi attorney general inodara bagaw tres ba malalago o tres ma-publicize malalago no uno sa write in no example mo na Japan kay si Doug Boylan ni gin in attorney general kita permit na attorney general Guam gwini i islatan no ni mailihi si gayi gyo trumanda si Liven Camacho ni guitas naman taptat sa gwihi sa i minatres i write in na is gayi todo gi Facebook si Peter Santos malalago daling no botazo sa gayi na kabaso gayi na sinaw ni sino na tamonig muna pero sa kinan to DC crime rate ni sigaw hulo pero sa siya i tahu-tahu siya ni kung ano ba naman matumpo sa masawi ti David yung masawi sa masa na Thailand din masa na no anak mas puti no mo nagilina kota sa Guåhan no gi masa mano na klaseng dinala test ya magi Guåhan no nigi talo ni sa taja no magician gano ni tumay ginya sa subwa todo binabagi ni kitano tumay ginya sa linga talo da bumao de ka talo taja gano magician haji mon tumungu hafan na idea sina na alam ni pero usugon mo na iminawlig na banda kung biyata para taw ta haji sina ta kwenta na pero halom again mati tempo za pero u defendi diritota property da po defendi diritota kasi jigi sa bula siya na inaso sa lamig man malalago haji vi maulik para hamzu ning consider na te para hamza pun pina maulik na para todo do i tau ta no ni manggagi kinamangin sa Guåhan sempre si sustita election malata hasuna no tayo sempre si Tony Ada no sa malalago para lieutenant governor tipo falago si Marin Torres si Tilina Nelson Timalago sempre sa atagi i Tarianya para i delegada. Pero ko hatalo maso na si Jim Moylan ti Popolago. Pero right off the bat fining this quartusta na si Jagi man bakanti. No? Pagugi gita gano na klase debilita hasune haji pero fanhalon gina si haji po fatatsung siya gigi kwartu na si fer ke zaman matatatsung istagi haji tinungota ni po fanggay gaya wihi po fan matatsung
para 2 anyos talo na tempo ginigi mamayla no na eleksyon gidi 8 gi November. Pero todo rin ako, sagi man matawag din hasu magay haji pro finamalikit mo. Sa zigi o hasu loki haji mon sinya. Zanto fag mo i dot na banda nita atan gana bay na haji para ta fina maulik lo mas preciso haji para fina maulik kifa magonta iman hobin situ siya ni manatati sa manaw na italo ginotati hobin situ ni matulay kay tempo manilusan manay gana bay ni hobin situ no manggay problema gana bay na inasunyanan no mas man manungo kuno hita gini mga gini. It's going to be well, it's not your time anymore. It's my time. So things are different, man. This is how we do it. Going to be natatungo, natuhong ginati matungo. Tamani diferensya kontra imaulik, tamani diferensya gi imaulik kontra ibaba. Lo sige na debilita epok no siya manubin situ. Zata tatisi zata isgayon gi minaulik mo na manera. Lo atana ni sa maktuzo na tempo mo guys. Pwede sa munazan eleksyon. Oh, wait a minute. Delegado. Si Jim Moylan malalago gi Republican naman da. Si Judith Wampet malalago gi Democrat naman da. Pero sige na dos magay na taw-taw gi malalago para sa posisyon gi ato gi sa Amerika. Siya po para Washington para representa Guam. Pues entre Mars ni na fakpo eleksyon gidia 8 gidia 9 tatungo haji magay sinya ta kwenta gi nasota para famalikin mo na gini. Kasi precision is going to be historic sa na klasin man magasya gi pero inasisti o famagonta sa kita gi hinanaw ta mo na. Kasadza babi epoka amzo na pa rin ekumo di sa penhasuji magad anti di panano gati gi voting place dan to pa bula siya no it's gonna be historic at na the early voting mapanana di pa fambota tough kana 4 minute esta na tawtawgi gwinigi mapos na Sabalo at juga ti sa Manila gi GCC gimapos na Sabalo sa juga tu okuduhay yulo isa dededo pero sti mamayla na Sabalo zigi ultimo na early voting zigi papa na pamasosedi di Mariso Martyrs Elementary School zigi maganon di magay siyempre tawto ni man matugati gi pa famambota tough za sta ano ka na there's a historic trend to this. Sa esta early voting gi dos meet 20 na sakan zani early voting gi dos meet 20 na sakan zani primary esta upos kwanto na tawto manuhusong por famambota. Tapos kung may kalinga dyan naman bravo gwa siya na tawto mo pamali tinilay ka siya muna para iminaulik. Pues sige na muna tayo gigi. Pues sigaw sangan na dyan na palabra ikwenta no. Pues na magkwenta butumo gano. Mala data fandanya data fan afa mulig muna. Sa dongkro na gersemento magpo eleksyon. Tasugon muna sa gaigi Christmas no. Gaigi angin taganon girilihon naman ng no spiritual value gi espiritu na banda lo gwa mas no sa pwede mafanyago no si Jesus Cristo como manhongyo ganon na klase lo kalantay gi para tempon minago pasti tempon ninai tempon ninafa mulik tempo para tafanagway za mas muna patafanaguti karna tatana siguro naman maulik ito muna no nafa mulik Danza bentisinya na mansauno yun nagi patay mano para tayo isgayin mo na ni famagunta sa manatatisiha. Pues por favor, sen haswam zutas ki utubay na manalit benti umbiyay tado antes di eleksyon sina mga pintusit datali afay na naunias ti itondo mo na para disti isalute dani manaulig dani gusto
para imanawlig mo na klaseng gasto dyan mas preciso para iminagov dyan para para tasigon mo na iminawlig no ginigilo tano sa tatsuri todo do imanaita sa izigi de sokta. Pues viva Guåhan, viva Kuentos Guåhan. Dangtro nagsemento sa ineko kalusti na palabra siya gining Guahu, Guahu sikin Concepcion. Buenas, zan half a day.